Nibyo ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba mwabyumvise ko twateye amatako ndetse turyamiye amajanja mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane tugiye kwinjira muri Uvira, no mujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika gihana imbibi n'umurwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Ni intera iri hagati y'ibirometero 25-27. Ubwoba ni bwose. Impamvu ngarutse kuri ya article ikomeye cyane ya Uvira, imboni yacu isanzwe iduha amakuru inyandikiye mu gikari ati iwacu Rwanda, reka nkubwire ko hari gukinwa amakarita abiri, iy'umutuku ndetse n'umukara, biri gukinirwa muri Presidence hani Kinshasa mu ngoro y'umukuru w'igihugu, maze kumenya ibiri kuberamo. Aya makuru niyo ngiye kubakiraho inkuru maze gukura Kinshasa mu kanya gato gashize, bigendanye naho tuyikuye. Birasa naho ibintu byamaze gukomera cyane. Uyu muvandimwe usanzwe uduha amakuru hano ku iwacu Rwanda, akaduha iby'ingenzi kandi bikomeye cyane, namubaje byinshi nawe ampa byinshi, ariko kandi mbere y'ibyo byose reka manze nyure mu makuru y'ingenzi kandi amwe mu makuru yiriwa cacana kugira ngo duhite twinjira kuri uwo muvinyo w'inkuru idasanzwe. Reka mbabwire ko Jean-Jacques Purusi, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, ariko kuva yahunga kubera ibitero byafashe Bukavu, ubu yarari mu buhungiro. Mu kanya gato gashize bimaze kwemezwa na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko agomba gukomeza kuyobora intara ya Kivu y'Amajyepfo ari mu mujyi wa Uvira. Aya ni amakuru avuye muri Presidence indani nayo. Ku rundi ruhande kandi amwe mu makuru y'ingenzi aravuga ko mu kanya gato karibuze haraza kumenyekana ibintu bikomeye cyane, kubera ko amakuru ahari nuko Colonel Nanga ku munsi w'ejo azaganira kuri Place du 24 cyangwa Place de l'Independance rwagati muri Bukavu, akaganira n'abaturage ba Kivu y'Amajyepfo. Birasa na hari ibintu bikomeye cyane. Ku rundi ruhande kandi hari amakuru amaze kugera hanze akomeye cyane, avuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yamaze gutanga itegeko ry'uko nta musirikare ugomba kurwana intambara ya Uvira wemerewe guhunga. Uzahunga wese nta kindi kizakurikiraho, nta rukiko ruzigera ruca urubanza kuri yo kuko azaba abaye umugambanyi ku gihugu. Birasa nkaho ari uguteza ibindi byago bikomeye cyane. Ni nako kandi ku rundi ruhande biri kuvuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahunze urugamba muri Minembwe, maze zigwa mu mitwe ya Mai Mai na Wazalendo. Bose abo basirikare ba leta FARDC bahita bicwa. Aya ni amakuru amaze kugera hanze. Ku rundi ruhande kandi ubu isi yose irimo iraganira ikintu cyitwa ibihano ku Rwanda, gusa bikaba biri kugaragara ko u Rwanda rufite ingufu ku ruhando mpuzamahanga mu buryo bwa diplomasi, kubera ko u Rwanda ruri gukina amakarita adasanzwe. Mwabyumvise ko twinjiye muri ya nkuru yacu muvinyo. Umuvandimwe yagize ati iwacu Rwanda amakuru, nanjye ati ni meza muvandimwe, turaburanye kuri update z'Kinshasa, ngaho uri kuvuga igiswahili bari kumubamba. Nawe ati ntabwo ariko biri, ariko ibyo birashoboka ko hari aho biri kuba, ariko ntabwo biri kuba ku karubanda, bigiranyije nuko hari ibihugu byatangiye gutanga gasopo, bikavugwa ko ubutegetsi nabwo bwabigenzemo gake kubera ko bashaka kubavugira ku ruhando mpuzamahanga. Mbese bari gushaka uburyo bakitwara neza ngo bafashwe muri diplomasi. None se muvandimwe, ndabyumva wambwiye amakuru natunguwe ngo makarita abiri ari gucangwa Kinshasa mu ngoro mukuru w'igihugu, nabiri umukara n'umutuku, bishatse kuvuga iki? Ntabwo nasobanukiwe neza. Nawe ati iwacu Rwanda naguye ku makarita asa naho ibintu bisa n'ibitari neza. Ntabwo ari amakarita nk'uko yumva, ahubwo n'ingingo ebyiri. Ni ukwemera gupfa kw'abakongomani bari inyuma ya Perezida Tshisekedi, cyangwa se kurimbura abaturage b'abakongomani bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigenanye n'ibiganiro byaganiriwe
na delegasiyo zigera muri 3, ariko birakekwa ko hari na delegasiyo ya 4. nanjye nsobanurira neza mbona icyo mbwira abadutega amatwi buri munsi. Iwacu Rwanda namenya amakuru bigendanye kuyo nari naguhaye kare ko hari itsinda ryavuye Bujumbura ry'abakora mu nzego z'ubutasi ndetse n'abava muri Afurika y'Epfo bahuye n'abahano kugira ngo baganire uburyo bagomba guhuriza hamwe ibikorwa n'ubutasi ku makuru ahari, babone kureba uburyo bashoboza Uvira kugira ngo babone ugusubiza inyuma ma 23 ko yasoka muri Kamanyora, ubundi bindi bikaba byakora kuko baba babonye inzira z'umusada mu kongera kukwisubiza Bukavu. Ikindi kintu gikomeye namenye nuko irindi tsinda ryari kuboneka mu masaha y'ijoro, ariko ko bigeze mu kanya gato gashize abacancuro nta numwe uremererwa kuba yagira icyo akora mu rugamba rwo mu burasirazuba, kubera ko bamaze kubona ko bose nta ufite uburambe nibura bw'intambara yaba yararwanye ngo aze afashe igihugu. Bikavugwa ko bamaze kwirukanwa bose, ko bari gushakirwaho abandi, kandi ko igitekerezo cyamaze kuza ku bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika y'Amajyaruguru bimaze igihe biri mu ntambara n'inyeshyamba. Bikavugwa ko ibyo bihugu ari byo bigiye kuganirizwa kugira ngo ari byo bitanga abasirikare bamenyereye intambara za kinyeshyamba. Aya ni amakuru aremereye cyane. Namubajije nti none se bishatse kuvuga ko ibitekerezo byo guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe byavugwaga ntabwo bikibaye, bimeze bite? Ntabwo mfite amakuru yo mu imbere, ariko kubera ko uzaho nkora uwo nkorera uramuzi, amakuru yose nayumviye kuri telefone asa n'utanga raporo. Numvise ibintu bibiri bikomeye cyane. Numvise ko barimo baratekereza kuba baganira n'ibihugu birimo Niger, Mali ndetse na Burkina Faso kugira ngo barebe ko babona nibura abasirikare bagera ku 3,000 karibo baza muri iyi misiyo, kubera ko bari kureba uburyo bashobora gutanga ibisa n'ingurane mbere yuko abasirikare bahagera. Ntabwo nzi ingurane yariyo, ariko nabyumvise kandi ngo birashoboka kubera ko hari uburyo bashaka kubikoresha. Gusa bakagorwa nuko Uburusiya bushobora kwitambika iyi gahunda, kubera ko Uburusiya hari uburyo bubanye neza n'u Rwanda, kandi ibyo bintu akaba ari byo biri gushobora kuba nanone byafasha ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba bakumvisha ubutegetsi bwa Amerika kukwijandika muri iyi diru, cyangwa se ubwami bw'Ubwongereza bukaba bwajya muri iyi diru. Namubajije nti none se ubwo ikarita y'umutuku n'iy'umukara ashatse kumbwira ni ukuvuga ko bari gushaka intwaro ndetse n'imigambi yo gutegura ibitero byo kwataka ma 23? Nibyo. Yambwiye ati nibyo, ariko ikindi gikomeye, hamaze kwemezwa neza ko ingabo za Afurika y'Epfo arizo zigomba kuyobora urugamba. Abasirikare bose bakenewe muri iki gikorwa bagomba kugera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitarenze itariki 15 kugira ngo hapangwe igihe n'ibikorwa bigomba gutangirira buri kimwe cyose gihari. Urakoze cyane. Aya ni amakuru tumaze kubona ku muntu ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi ukunze kuduha amakuru. Nahise neri metero shaka kumenya n'iki kiri kuba. Amakuru ahari avuga ko Perezida Tshisekedi yamaze kwakira indi nguzanyo ya miliyari 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo agure izindi drone. Nkuko amakuru y'ejo yavugaga ko ari drone 4,000 n'indege zirenga 40 z'intambara zamaze gutumizwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bikavugwa ko ari uburyo bwo kugira ngo ashake uburyo yakishyura intwara akeneye zo kumufasha muri urugamba rwo kubohora uburasirazuba bw'iki gihugu bwamaze kujya igice kinini mu biganza bya ma 23. Biravugwa ko ari amasezerano yagiranye n'uruganda rukora intwaro Mekal. Ni inguzanyo ikomeye cyane. Bivugwa ko ibi bintu bishobora kuzashyira mu kaga ubuzima bw'abakongomani, ariko byose bigasa nk'aho ari ingurane y'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Bikavugwa neza ko
u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu bihe bikomeye cyane, bigendanye nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gukina inzira za diplomasi, ari nako ishyiramo agaciro k'ibuye ry'agaciro kugira ngo abakubitwa n'uburemere bw'ako gaciro k'iryo buye ry'agaciro babashe kumva uburyo bashobora gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa gukina ikarita yo gufatira ibihano u Rwanda. Ariko kandi abasesenguzi n'abakurikiranira bafati u Rwanda ruri mu mwanya mwiza ugendeye ku magambo yavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, we ubwe yeruye avuga ko u Rwanda rudatewe ubwoba n'ibihano rushobora gufatirwa. Amakuru ingenzi ati urebye uburyo u Rwanda rubanye neza n'Ubushinwa, Uburusiya, ibihugu by'Abarabu nka Qatar, biragaragaza imbaraga zidasanzwe. Noneho wakongeraho Israel, bigasa nkaho diplomasi yakinywe kera isa nishobora gufasha u Rwanda kutabona ibyo bihano. Ariko hakaba inzigo y'igihe kirekire kubera ko buri wese arifuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi ntabwo ushobora kubona ibuye ry'agaciro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe utaba ubanye neza n'u Rwanda, bigenanye nuko ibice biri kugenda bibohorwa biri ku ruhande bivugwa ko ari urwa M23, kandi iyi M23 bikaba bikomeza gushyirwa mu majwi ko ariyo ihagararirwa n'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, cyangwa se u Rwanda rukaba rwumva impamvu nyamukuru M23 irwana. Ibyo bikaba bisobanuye ko ushaka ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wese agomba kumva impamvu nziza kandi yo gushyigikira abakongomani kugira ngo nibura ibyo abakongomani bafite ku butaka bwabo bizabagirira umumaro. Bigasomanuka neza ko Ubushinwa, Uburusiya icyo bo bashaka ni huguha, mu gihe ibihugu by'Abanyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo bishaka kugena icyo biguha kandi bikakwambura uko bishaka. Ati u Rwanda rwihaye agaciro ntabwo ari uko ruhagaze, ahubwo birasa nkaho ibi bihano bishobora kuzatuma bimwe mu bihugu bishwana, kandi byose biri gushwanira uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera kutumva ikibazo neza. Ati nibyo koko hari ibihugu nk'Ubwongereza buri gushaka kwikomanga mu gatuza buvuga ko bugomba gufatira ibihano u Rwanda, ariko byose biragenda ku mpano z'abadiplomate b'ibyo bihugu bari kwakira zivi Kinshasa zigamije kubahuma amaso. Ariko u Rwanda kubera ko ruzi ikarita rwamaze gukina kera, ndetse ishobora no kuba iri kumvikana kubera abakongomani aribo bari gushaka uburenganzira bwabo, ibishobora kuzagwamo amazi mu byifuzo bya Perezida Tshisekedi, birasa nkaho ibintu bimaze gukomera cyane. Andi makuru tumaze kugwaho nuko muri Kivu y'Amajyepfo muri iri joro ubwo bari bwose cyane, abasirikare baracyarushaho kwiyongera ku bwinshi. Ubwato butatu ku masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu buvuye i Kalemi bwongeye kugera neza ku cyambu cya hano mu mujyi wa Uvira. Ibyo ngiye kugaragaza ko intambara ishobora kuba igiye kuba nini cyane, kandi bikavugwa ko na M23 nayo iri kurushaho kudeployinga abandi basirikare bagomba kurwana mu buryo bwo kubohoza Uvira ikomeje kurundwamo ingabo z'ibihugu by'amahanga, Wazalendo n'abandi bagamije gukomeza gukora ubwicanyi ku baturage b'abakongomani bari mu kaga gakomeye kubera ibikorwa by'ubusahuzi, gufatwa ku ngufu ndetse n'ubwicanyi bwa hato na hato. Birasa nkaho ari ibintu bikomeye cyane. Reka mbashimire, reka mbifurize ikaze muri iri joro. Gusa mbabwire ko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura iri joro hari indege y'intambara ishobora kuhagwa, ariko bikavugwa ko ishobora kuzana umusada w'abasirikare cyangwa se intwaro iturutse muri Afurika y'Epfo. Ni byinshi cyane bikomeye. Reka mbashimire, mbifurize ikaze ku bindi biganiro. Asantene sana.